JCILPS की हानगी कन्वेनर रतनबू वांटेड लौथोंगी से हंदोकदबनी हाइना JC न चथरिबा पुंग निम्फु निपान के जनरल स्ट्राइक न महौसागी पुंसीदा चाउना अकाइबा पीख्रे पाउसनुन पिजरे जॉइंट कमिटी ऑन इनर लाइन परमिट सिस्टम के हानगी कन्वेनर खोमद्राम रतनबू मणिपुर सरकार वाटे लाउथोंगी से हंदोकदबनी हाइबा दाबी तौदुना JC न चथरिबा पुंग निम्फु निपान के जनरल स्ट्राइक न महौसागी पुंसीदा चाउना अकाइबा पीख्रे क्वारमल कैथल थंगाल कैथल पौना कैथल यावना इम्फाल की मरुएबा कैथल सिंह थोंग हांगनखिदे लंबीदा गाड़ी अमदी मी चटपगी चांग यामना नेमखि ऑयल पंप अमदी बैंक न चिंग सिंह थोंग लोनखि स्कूल कॉलेज सिंह थोंग हांगनखिदे सरकार की लोइसन क्या मी काबगी चांग नेमखि अमरोम सथरी जनरल स्ट्राइक सगोटमी बाजार लंबी थिंबी थबक चथकी लंबी लाप गाड़ी क्या अकाय अटोय थोहनकी सिंजमई माइकरोम लंबी टायर मई थाबा वा क्या पैसिंदुना थमकी जनरल स्ट्राइक पिसुम थोंग मयादसु लमदमदोंगी नुपी सिंग थोरक्तुना सुगतकी लंबी मयादा वा फैजिंदुना चटअवोक्सिंग थिंबगी थबक चथकी अमरोमदा खोमद्राम रतनदा सिरिबा मराल यानिंगे हाइदुना चथरिबा जनरल स्ट्राइक असिबु सुगतुना वांखैदसु लमदमदोंगी मियाम थोरक्तुना लंबी थिंबगी खोंजंग संसिनकी सथरिबा जनरल स्ट्राइक असना बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की मफम कियादसु मियोय क्याना सगतुना लंबी थिंबगी खोंजंग संसिनकी डिस्ट्रिक्ट असगी मरुएबा कैथल सिंथोंग हांगनखिदे मोइरांग लमखाई मोइरांग कैथल जोंगलाउबी तेरा खोंगसांगबी कुंबी साइटो न चिंबा मफम कियादा खोंजंग संसिनकी कुराई साजौ लेकाई थ्वेडिंग जम लेकाई नांदेबम लेकाई अमदी कोनसम लेकाई की नुपीसिंगसु मणिपुर ILP चनहलु खोमद्राम रतन वाटे लाउथुप यानिंगदे हाइना कुराई साइटबी लेरक मपादा इम्फाल उख्रल लंबी थिंगदुना खोंजंग संसिनकी ILP की खोंजंग सबतुना अंद्रो पार्किंग एंड मोटर ओनर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड नसे अयुक पुंग 3 की नुंथिल पुंग 3 फावबा लंबी थिंबगी खोंजंग संसिनख्रे ILP चनालो रतनबु वांटेड लाउथुपा यानिंगदे हाइबा खोलाव किया लाउकी सथरिबा जनरल स्ट्राइक असिदा पामदबा थौदोक थोक्तनबा पुलिस न मफम कियादा अकन मोंगदा सेक्शन थौरांग लोकली हौजि अटेन ब्रेक मा लबिसे नौना सानरपा हपुलपा बॉडी बिल्डर्सिंगना स्टामिन की बॉडी ग्लोसी सिनबियो हैनौगी असिंग महौ पांबिरबदी लेजरे फ्रेशी मैंगो पंच अदुसु सुन्नतगी लुपा 10 दा 600 ml नतुगा 1200 ml फ्रेशी मैंगो ड्रिंक लेबदा मिमी नूडल्स लेमना हापचिगनी चंप्रादोना फ्रेश विनिंग लबदी थपियो फ्रेशी नींबू पानी पुनमक्तगी फ्रेश अमसुंग प्योर ओइरबा फ्रेशी मणिपुर की अहानबा ब्यूटिफिकेशन सेंटर मफम सिदा माहिंग उरिंग उनसा खोइबा अरिबा दाकफम फहनबा ngami टेटू मोल फ्रेकल न चिंगबसु लौथोकपा याय हक्चांग की अहेनबा फेट पामदबा बॉडी की हेयर लौथोकपा याय ngasimak unabiyu डॉक्टर मधुबाला लेजर ब्यूटी क्लिनिक MG एवेन्यू इम्फाल Institute of Cooperative Management, ICM Lumphil Path Info, under the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Government of India. Admission open for higher diploma in cooperative management, core programs, HTCM and BBA, PGDBM, PGDCA. Facilities available, hostel for boys and girls, 24 hours broadband internet connectivity, well-stocked library, standby generator for uninterrupted power supply.
सोलकपदगी पुचु सिंगक्तबा हक्चम चोकथरबा तुम्बा चाबा यारक्तबा खोंग हामा नुंगायक्तबा सिंगिदमक अमत्ता नायबा उपायदि जॉलिब सायर अमसुंग जॉलिब कैप्सूल बो चंगने सिनबियो Panacea Coaching Center, New Chakon, the best and the only trusted coaching center in Imphal. Admission open for foundation course for class 6 to 10 starts 23rd June. Our toppers are 2nd position M. Suzaina Devi, 3rd M. Basundara Devi, 6th Gary, 10th Yaisana, 11th Selina, 13th Babichin, 15th Sujakanta, 16th Ningthem and 25th Apollo. Hurry, limited seats. Break matung na mayam tara magsari. Lamgi wahauda kanabadagi miyoy mga soktuna hospital lalaki kre. Tawtog singa sa iyo kung humakarong taba matanda Senapati Police Station ki manungsan ba New Karong da Senapati Tudel ki yet thamada paumay singa kundaba bako khul amadi oy thamada layba maram singa kundaba katumu hairba khul ani asigi miyoy sing marakta thoki bane. New Karong ki jagada thamagi mamangda maram singa yung sajilaki hari. Ngasi yu angan bada paumay singa makoy ki oiba sanabung nama siyam na naba yung madu sidok na maharu bada Katumuda kundaba maram kanggo na numay kapthor ki hari. Tawdo ado da paumay ki miyoy mga soktuna hospital da like na kre. Sokla ba miyoy singa tudi Bako village ki kabum karong daki pi dahari V Pau A Zone TS Vini amadi sahini ni. TS Vini amadi sahini karatina sokpadagi saza hospital da like na ri aduga V Pau na Ras Medicity da like na ri. Makoya ayam na kok Maksam amadi puk amadi kong na timba mafam singa nungway na panki. Sa nariba lam masi maram amadi paumay singa makoy ki lam ni haiduna sa hikun ki mamang dagi case tong na dun laki bani hari. Atu makuin na turun gya sum mayar turun ne ko makona sum saiting lag daga yum saga pa ko na situ ko na cham na makona na makap makadi mari atu ko sigi makoy na mi so am kap ni cham mari manga wa kap maru black fight ko kap do Numi kapu kusi maram kamu na po. Makona ora por akode krisu kap te akode thaja situ ko na cham bi jana Kali no khun da changira ko lam ni na lam do ko kunne ba do makona changa nampu na yum shawa Maram kamu Manipur ki ariba lambi tongzai maril harga khangnaba Bisnupur daki nungba taba kilometer Marpumapan rom sangba lambi asi sembagi thabak kumang soksina sangsili hari. Lambi asi lisingani sumna taramari ki October thadagi semba horukibani. Bisnupur daki Jaujang tek phawgi kilometer kunrom sangba asina Asian Development Bank ki funding makhada Silchar da base toba ABCI koba company amana sembagi thabak chatari. Jaujang tek taki Rengpang phawgi kilometer humpumapan rom sangba asina North Eastern Council NEC ki funding makhada lupa ko Marfudra hena changna Hyderabad based toba Keystone Infra Private Limited koba company mana sembagi thabak chathari. Jaujang tek taki Rengpang phawgi lambi sembagi thabak asi chada Marfudra rom ching kapaloiduna WBM thabagi pibam da leire. Walauriba kilometer tararom asigi sarukta nauna lambi semba oibana sathuk sasinda khudong chadabakya mayognare. Zingtakpagi thabak asi July 18 phawgi manungda loisinna pandam thamle. Company asina niu chamarom sijina duna lambi sembagi thabak asi kumang soksinna bakhwanari. Lisingani sumna taret ki March tha phawgi manungda lambi semba loisingani haina Keystone Company ki Chief Operating Officer Uday Kumar na phongdorage. And this work Bishnupur to Rengpang as per the contract the work was started on July 2014 and now the targeted date of completion is July 31st July 2017, but the work concerned now we are working day and night shifts and we are confident to complete this package by March 2017. But now so far the hill cutting works have been completed 90% and 10% is whatever left out areas are there. These areas will be completed by July end, this July 2016, because now most even 12 to 13, 14 missionaries are working day and night. We are targeting by the hill cutting. Hill cutting will be completed by July end of this 2016, and the base course, the GSB and WBM, these works also
75% of the contract, the volume we have been completed, and balance this will be completed by December 2016. And overall this project, overall project will be completed by March 2017. Even though the completion date is 31st July 2017, but well before we will complete this package. Amaramba Northeastern Council Division 2 PWD Assistant Engineer Okena Lambi Assi Sembagi Tabakta Kunjasing na Mateng Pangbada Apiba Matamgi Manungdagi Ngangkatna Loiba Ngamgani Haibagi Chawna Tajabalai Lambi Sembadi Yauriba Lemata Irang Turel Matakta Sagadoriba Thong Ani Sigi Manungda Irang Turel Matakta Sagadoriba Thong Asi Kudong Chadabakra Mayok Nagadabana Apiba Matamda Loiba Ngamgani Haibagi Tajadi Haiba Wapamsu Tamlakli Ujibal Tatrai Pangumunangari another Akojik Matangi 2017 July that way completion of the city works. Adubu, a quick target except Tony Sagadobani Tongsi, Mayang Manda among the Sagani, Amana, Lemataka is na, Mutter Yankee, Aduga, Ganosina, Irangisina, Mutter Humpumanga, Lemataki in Mutter Yankee, Aduga, Kanogina, Irangina, Mutter Humpuga, Manga. Adubu, Anamana, Hogi, Tayar Gumba Karigumbadi, a Hogi, Lemataki Ditore. Irangi di akoi hauba di casting di haudi di concreting cement concreting haudi ado koi anamba di foundation di tauba side ama di tauba loya bani miyaba tungjai bari na khanariba bisempurdagi numba taba jiri line chakhiya ba simba ariba manipur ariba lambi asi ajik semgi thabak ayam losilakle soidana masi afaba miyam satpa yaba lambi ama soidana koi lakadeba 2017 gi March thada soidana sinagani haina Keystone Infra Private Limited Company na haiba miyagi afaba satpa yaba lambi ama soidana lakadeba 2017 gi March tha phabi manungba soidana piba ngamgani haiba thajaba ma ISTB de phongdori cameraman Jiban Galona Bagdumjaiba Indra Jabangte Nasi Puma Padrum Tapabatum the Sagolban Zeri Parking Lambi Median ba Zipsima Tom Zimbada Matamaka on Cray Driver Dudi Kahen Soho Dre Driver Duki Mamina Sarang Tem Neta Tamal Kong Sabalaka in Hari Wankai Loremum Lerpa Leba Hizam Robindrogi Tahi Tarukutangai Machanabi Hizam Nanganabi Pukri the Taduna Sire Mark Narang Midang Wedam Pung Mangarum Tapamatunda Pukri da Takibetaki Fire Service Kikanguna Tipida Midang Pung Nipan Karhelakada Sina Punkibane Lions Club of Infalgi's Charter Night Celebration Narang Hotel Infalgi Conference Hall the Pangtokre Torbatuda MLA Joykisan Yauna Lions Club की District Governor Amadi Atai Thobuba Kyasu Sarvya ke. Thank you, sir. Tagel Industrial State Laiba Ranjoy Plastic Industry na Hadakta Nauna Sakiba Mi Chamyanki Tongbiyaba Fiber Gi Nasi Loktak Pakta Nai Pakta Thadakre Hari. JC ILPS की हाना कंटेनर रिटर्न बुक वांटेड लाउपुगे बसी हंडोकद बने हाइना JC न चथरी बपुंग निपुनितान के जनरल स्ट्राइक नंबर सागी पिक्चर चाऊंगा कायु पीक्रे हौजिका नदी आज तक की पावमटा असने लुसिन जरे में काबिल बसिंदो अमुक कहना करुद्रे